Ciao a tutti, benvenuti nella sesta lezione del Pashto italiano. Oggi parleremo delle stagioni e dei mesi dell'anno. سلام دی ټلویزیون زده کړې شپږم درس په پښتو کې ښه راغلاست. نن د کال د فصلونو او د میاشتو په باره کې غږیږو. Le stagioni e mesi dell'anno, د کال فصلونه او میاشتې. Le stagioni dell'anno, د کال فصلونه. Primavera, پسرلی. Estate, اوړی. Autunno, منی. Inverno, ژمی. Primavera, پسرلی. Estate, اوړی. Autunno, منی. Inverno, ژمی. اوس راځو یو څو مثالونو ته. D'estate vado sempre al mare. په اوړي کې زه تل سمندر ته ځم. Durante l'inverno vado sempre in montagna. د ژمي په جریان کې زه تل غر ته ځم. In primavera le giornate si allungano. په پسرلي کې ورځې اوږدېږي. I mesi dell'anno, د کال میاشتې. C'è una differenza. In Italia l'anno viene fatto iniziare con gennaio, mentre in Afghanistan inizia con il 21 marzo, cioè il primo giorno della primavera. E la festa del Capodanno si chiama Nowruz. ما ورسره پښتو کې د میاشتو نومونه ونه لیکل، هغه ځکه چې په افغانستان کې هجري کلیزه ده او په ایټالیا کې عیسوي. د دواړو ترمنځ تقریبا 3 میاشتې توپیر شتون لري. هر یوه هجري میاشته په 2 عیسوي میاشتو کې راځي. لکه مارڅو، اپریل، اوړی. Aprile, maggio, غویي. Maggio, giugno, غبرګولی. Giugno, luglio, چنګاښ. Luglio, agosto, زمری. Agosto, settembre, وری. Settembre, ottobre, تله. Ottobre, novembre, لړم. Novembre, dicembre, لېندۍ. Dicembre, gennaio, مرغومی. Gennaio, febbraio, salvaga. Febbraio, marzo, cab. Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Che mese è? Come میاشت ده؟ È maggio. De maggio میاشت ده. Passato, تیر. Presente, حال. Futuro, راتلونکی. Il mese scorso era aprile. تیره میاشت اپریل وه. Questo mese è maggio. Siamo in maggio. دا میاشت ماجو دی. Il mese prossimo sarà giugno. راتلونکې میاشت به جونیو وي. Arrivederci. د خدای پامان.